Iyi ni Su-25 n'indege y'indwanyi y'igisirikare cy'Uburusiya muri iri joro rikeye imaze gukora udutendo tudasanzwe rwagati mu gisirikare cya Ukraine. Uwatanze amakuru mu biro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti yagize ati Su-25 urukurikirane rw'izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi nirwo rwababaje cyane kugusenya ahari reserve force y'igisirikare cya Ukraine yari yamaze kwinjira ku mupaka wa Kursk isotse muri Same, cyo kimwe n'umuzigo w'intwaro nyinshi bari bikoreye zigiye kuza gutanga umusada ku mirongo y'imbere y'urugamba. Andi makuru kandi yatangajwe ku rukuta rwa Telegram rwa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya muri raporo ishyirwa hanze, bagize bati urukurikirane rwa Su-25 rwa sandaje ubushobozi bw'abasirikare ba Ukraine bari ku mupaka n'intwaro bari bafite, kandi turatekereza ko ibitero byo mu kirere air missile twajugunye zagize icyo zitanga kugeza ubwo umwanzi twamutatanyirije mu bindi bice akava aho yari yisuganyije cyane. Turacyakomeza gushakashaka amakuru y'abahatakarije ubuzima, ariko twababaje umwanzi bigenanye n'umupango natwe ubwacu twari dufite. Amwe magambo y'ingenzi agira ati igisirikare cya Ukraine cyakoresheje anti-missile system ngo kisandaze iyi Su-25 n'izindi ngenzi zazo byari biri muri iki gitero kiremereye cyane, ariko byose byafashe ubusa kuko umuvuduko w'indege z'intambara z'Uburusiya wari uri hejuru cyane. Amwe mu makuru aba kwa General Valery Gerasimov, umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya cyo kimwe na komanda y'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare by'Uburusiya agira ati abasirikare benshi ba Ukraine bari kwicwa abandi bagafatwa. Icyo dushaka ni ugushyira mu bikorwa ibyavuzwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'Uburusiya Vladimir Putin, wavuze ko hakenewe isuku ku butaka bwa Kursk. Aya ni amagambo akomeye cyane y'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti. Ariko kandi tugifatiye hano muri Kursk, reka duhite tukubwira ko muri Samiho ibintu byakomeje kuzamba muri iri joro rikeye. TV Channel 24 yo muri Ukraine yagize iti urusaku ruhambaye rw'ibiturika kuva mu masaha y'isa 7:27 kugeza isa 11 z'iki gitondo kuri iki cyumweru. Sami ikomeje kubabazwa cyane. Biragaragara ko misile za Iskanda z'Abarusiya arizo ziri gusenya, aho twavuga ko hari ububiko bw'amavuta bw'intwaro butandukanye mu byaro biri mu birometero hafi 38 uvuye ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine wa Kursk. Ana amagambo aremereye cyane amaze kugera hanze. Ariko kandi komanda wa Akhmat Special Force Major General Amputy Arnov ati nk'abanyacecenia turishimira ibyo twakoze. Ubwoko bugera kuri 6 bw'intwaro z'umwanzi twabusandarije muri Kursk mu gihe watatekerezaga ibyo twashoboraga gukora. Uyu ati nibura turashima ko BBM Armored Combat Vehicle twazisandaje ari nyinshi, imodoka zitandukanye zimo za minibisi zifasha umwanzi kwihutisha abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba twazisenye. Twanavuga ko hari n'imodoka za pick-up z'umwanzi twasenye, ariko turashima ko twakoze ibyangombwa ku gusenya imbunda y'umusada yashoboraga kutubangamira mu bihe bitandukanye, kuko yaririmo irarasa mu birindo turimo. Kubw'amahirwe uburyo bw'ubwirinzi twari dufite bwayibangamiye cyane kugeza ubwo abasore bacu bayiteze igico mu gihe bashakaga kwimura ngo bayishyire kuri target yashoboraga kutugirira nabi, nabo bayisandaza gutyo. Uyu ni komanda wa Akhmat Special Force y'abanyacecenia Major General Amputy Arnov. Ariko kandi ubu tuvugana hari amwe mu magambo amaze kugera hanze avuzwe n'umwe mu basesenguzi bakomeye cyane mu bya gisirikare n'umwongereza Alexander Mercus ati ntabwo twigeze tuzumva uburengerazuba bw'isi bwatanze rwose misile nyinshi za HCMS, ariko ibitero by'Uburusiya bihambaye byagiye bizigabanya umunsi ku munsi. Ntabwo abanya Ukraine bashaka kuvuga
ugutakaza HIMARS launchers 13 na multiple launch rocket system za M270 zasandajwe mu bihe bitandukanye. Ukraine yararucira rumira, ariko turabizi ko ari icyago gikomeye kuri Ukraine kubwo gutakaza intwaro za HIMARS z'Abanyamerika, kugabanya ubushobozi bwa satellite yashoboraga kugaragaza ko rwose Ukraine igifite ubushobozi bwa HIMARS na misile za HIMARS ntabwo byashobokaga cyane. Kwa gatanu w'iki cyumweru turimo dusoza, boss wa Pentagon Rio D'Agostino we ubwe yagize ati dufite kongera kohereza izindi misile ziraswa mu ntera ndende tukazoherereza Ukraine, ariko ntabwo twizeye guhindura igisa nicyo twashyizeho cyuko ari misile n'ubundi zitazakoreshwa mu kurasa imbere ku butaka bw'Uburusiya bikozwe n'igisirikare cya Ukraine. Birasa naho misile ziri koherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'Abanyaburayi zikomeje gutwikwa n'indege z'intambara z'Uburusiya, nta kintu na kimwe zirakora. Ni ibintu bikomeye kandi rwose byo mu rwego rwo hejuru cyane. Ku rundi ruhande, umwe mu bantu bakomeye cyane mu gisirikare cya Amerika ariko uri mu kiruhuko cy'izabukuru, Colonel Lawrence Wilkerson yagize ati Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, impamvu muri kubona ari kwirukana ab'ingenzi yaba mu gisirikare ndetse na politiki bya Ukraine ni ukunanirwa kw'ibitero yari yategetse ko biba muri Kursk. Nawe arabizi Zelensky, kwirukana benshi ni ugushaka kugira ngo abashe kubona abo yegekaho ukunanirwa kw'igisirikare cyo muri Kursk. Kandi rwose birumvikana, nawe wamwumva, hakozwe amakosa yo kugira ngo barekuze urugamba bari bafite amahirwe kuba basubiza inyuma Abarusiya muri Donbass berekeza muri Kursk. Uyu munsi Kursk irimo iratakarizwamo ubuzima bwa benshi, nibura mu gihe kitarenze ukwezi n'umunsi umwe Ukraine imaze kuhatakariza abakabakaba 11,000.